Melancar. Piak darukam mah. Dari mana piak tadi? Berjalan kaki piak mah. Tentu jalan kaki denyo. Ada yang sengaja bana mencari waang ko mah. Aduh piti 1000 piak. Panjang bana kini piak. Piti 1000 apa nang tanyo ko? Yo piti 1000 piak. Lah 60 hari ndak merokok piak. Anda betul doh. Kini ang behen jawi kwa. Kita bagi hasil. Tu. Kalau barana jawi ko, 2 ikuan naknya kita bagi cik surang. Tu. Kalau barana empek kita bagi 2 surang. Anda betul piak. Padu lama bana awak nunggu piak. Banyak bana tetep bengi piak. Awak bagi segini sekali. Cara membagi dia waang. Ambil dia piak dari pinggang ke kepala, dari pinggang ke kuah untuk den. Oke, fine. Gadang hatinya, ayo si melancar. Dapat bagian dari upiak darukam. Jawi saiku babagi 2. Sakare eka balakang. Akau untuk Aden. Aden dak panek manggu balonyo, mencari makan bagian one. Jalanan kanyang Pawi jawi den Sabak paruinya di wilayah den. Lah hilang akak ia si melancar. Rumput ilatan dah di tengah padang. Nyai jawi akak tengah sawah. Bila padihinan di sasaunya lah heboh hurang sono gorinyo. Jawi melancar memakan padi. Nana makan tu bukan jawi den. Sebab jawi den indah bakapalo. Mangau piak kuah. Basi kincak bentuk rumah ketubah di saji ya. Mengapa ya? Basi kincak ke waang. Ko jawi waang lebih padi urangnya makan itu. Tu ndak jawi dan itu piak. Jawi piak no makan padi itu mah. Jawi dan ndak bakal palu piak. Ndak bakal palu baalo ke waang kuat. Kan awak lah sudah bagi dulu. Dari pinggang ke kepala punya piak. Dari pinggang ke kuah kenal pot punya boh. Kini ndak itu doh. Kini awak tukar deh. Jadi kita tukar lagi. Ambil ada waang dari pinggang ke kepala, untuk waden dari pinggang ke kuah. Jadi ambo pacik kecik upiak wah lah. Pacik dia. Lende utaknya ia si melancar. Tanpa so jawi di gubalonyo. Tapi melancar indah ilang aku. Urangannya licin apa condol lintah. Jawinya iri dalam kampung. Tanpa jamuran sadang tak kakak. Padilah kariang di tapi lasuang. Jawinya lapehan desi melancar. Jamur adi kanyo sinan tabasui galak melancar. Lari bui pulo uranganan punyo. Padilah gagal menjadi bare. Damam pulo daru kamade pikir asabana gali utak melancar. Padonyo malu, agak orang kampung.
neko. Kini ada nak kena sarang orang kampung ulah jawi waang jamu orang tu ciri anak. Itu kan tak jauh Den. Tapi kita lah bertukar pia. Entahlah panjang dan kini waang biasa lah jawi itu lah. Alhamdulillah. Pucuk di tanah, kabau tibo. Syukurilah, terima kasih banyak pia.